An an Rùrachd dtuir seo hasin an an náide for a bhfuil go leoraíonn a hamá agus maigúcht agus mar is mó an trai san smó a harí lorach. Hasin as a rosbhuilach an na Ceana Chaimbeul in dh'eileamaid for a bhil sin Còcaire a chuáin hir oed an an Deireadh Feamainn a bhí rís an nàdair a srna chonam a sear ein is ghabhas sin a Rùrachd go dú Feamainn Carraigean agus na saitigen program Tioraidh Ceilp agus grúth na mara. Mé eolach go leor ar a bhí cluichme na chladach ar a bh mé béca. Cha mí mór an smóineach má dheon Tioraidh Ceilp agus ís na fírinne a níra bh a thuúlaáil a hiú an na heol gai ihe nó a chur go féim an na dh'aois Ceilp. And we're not just talking dozens here, Lucy, we're talking hundreds. Yeah, 600 to 700 supposedly around the UK, although people maybe grab 20 or so different species for the kitchen. Pretty much all of them grow attaching themselves via holdfast onto rocks or other seaweeds, and if you're not really careful using scissors when you remove some of them, you're going to take the whole thing with you, and unfortunately you'll kill it. I know we were looking for pepper dulse, but we've got a big brother. It's what we call royal fernweed, so there are several different types of pepper dulse, and as you can see this one is pretty big. Wow. Beautiful. And what's the bright green stuff you've got down there? So that's the sea lettuce. And can you eat them fresh, or would you dry them? I would have a nibble of that one. In fact, let's have a nibble of that one. Sure. It's almost meaty. It is almost meaty. That's what they say. Great. It works really well with eggs, flavoured butters. I use it as a flavouring on top of things because it has that extra umami feel to it. It works really nice sprinkled on shellfish as well, which, you know, being from the same area, they seem to complement each other really well. Agus a muirich hier Lusaidh am lorach, rud gama amach san ábhaist, chator me sin Muirsgein Eisirean. Well, hannear sin dul a bhí chofuiriste ach muna chain dh'eileamaid chur. Mit the Luchd-ealain Lusan a trúsaigh drásta ar a físam díreach cá déit mé ach an táiseach fé mé gáil a Rùrachd fiach cunne mé trai mór go leor ar an carm a bhí acu. Ha Rùrachd gúrid as joy gealich úr ar neo gealich bháin nar a ha an súil gealach agus Airson Luchd-ealain. Ha bháin na gealich agus lá na gréine cúteach it sin ré a nearstachaí cacha chéile gus bháin na sáirste agus trai na sáte a bhí am agus sin ma hátíte an for a bí na Muirsgein. Nishe ma bheith a dúr gorá daine hasás an Rùrachd deifir a hefah go dlárach. Well, ha muinte de bhúrich na smissapúlach. Ha físam go gabh Eisirean agus Muirsgein a lorach a náitigan an heo ach si héist cáte. Ha sean hela garin an an pídman na héta se vis a dh'eileamaid fo bhreacht na hainche ganís nach dig duine as an dúi a gaichgin for a bhfuil na bag an lusgin prísealachga. Jay has an agenda show. Raise the clams. You know, 12 o'clock. 12 midday. Geforstadach ha cúteigh agam ag go bhfuil Rùrachd na sear ar an nuair agus ar na Muirsgein. Ba dhealach a bhain sa gach de máirtí go láb agus ha Rùrachd trí líne dú. Ha mí má uirithíide bhudthaí ach contachrí seáide Feamainn ha níos mí cáide. Ach a caimhin carriage sa bhealach am hín ar a bhí trúsaigh na Muirsgein an sin bh bheith big. Why do they go after the salt? You'll see it soak it in like that, then it doesn't like the taste and it'll just come firing out. At the horse, the horse. That's him squirting the water out to force himself down. Oh, wow. You know, if you put salt in the hole, it doesn't mean it's going to come out. So. Oh, yeah. Yeah. See that bit there? See the amount of people that see that and say, right, that doesn't look good. I think it looks good.
Shelson, Muirsgein. See, there's another one coming up here in a second now. You've got to be quick, Here that's goes. the thing. Quick and get the salt before they go down too far, because if they go down too far, they'll... Excellent. Sorry, mate. No, you're not getting that. Well, if I'm here to this, I can't from the Muirsgein. I guess let taich for heaven on the hen. Hanna mit Jenna Donna eater I can need a hashaw. Because you're on the front feed and knock. And why do they like this particular? Because it's more gravelly and they're easier for them to burrow down into, I think. Well, ag leor an cyw yn ni rwyd ma, duileasg yn natur ysgwtse. Agus tang de chayfin hwys yn cydych glorach Eisirean duileasg fasgur laif. Ach le cynch chanís me Carraigean o'r had chocherg Feamainn Carraigean fyr y filad. Chatel Muirsgein Feamainn Carraigean. Riamh fy hosi sy'n y Rùrachd Cladach a mi fi geri lora genir yngym yn gysoritio fan a had jochwyn ac ymyr nyr fam i og. Agus me ierig haw, rein mi chwys agus cadjela ach sy'n Ielanski hanach. Fiws gyda bawn ag jes. So, nyr fam eisiau big, agus sy'n dosws gan Ielanski anach, bymit just dos sias gan y Cladach yn y signiba agus be crynifig duileasg ach farwyd dawn ba oasach dyr y fein siw hanedw ach y mas ag gael gríbe agus beshin Carraigean agus ha mi komúr me goi oed he figanaj and no he ek machasan agus parok amach chinnuas van a rod agus the mitch gatu sig na bi tribúram gaharskiachi go granny agus churigi amach is tuafje in years be muy kele dehe agus ga hedem af le sigrin gosroi buluf chidim agus yenamit pudding the notion amachas agus kitchera she ha blasta. Hydyn Carraigean y hirimach i'r asig yn hain spietche sial Airson chur go féim yn o'r sgyfami greimer yn Ro-ràdh hísif has sa frógram na ha yi. A measg yn gymharstichen sy'n Rùrachd gyfa dh'eileamaid hat sé ille a feichgin mar a hanúper gar ceil tríar duileasg. I gan a tríad yn ngof ydyw y fabi swynjad off bycan eulas ac yn sybu ydyw cwyn for Carraigean agus duileasg mar eisiau clad pyrnicig yn cochbac yn rhan ffys ac yn diwle. Mwyn sy'n swain sy'n ac yn tŵ sy'n ach tord ydy Liusaidh mi nach o eulas sybu ac yn gyn. Agus mae'r stúriche hwper y dwltish a fi cynjaf gyro y tŵgael yr ydyn stofa a ha yr ydhasgig as y dwltis ac yn hyn. Ha to clari yn yr tŵper yn dwlchas cael chydrichi fyr Lusan ha fas ys G yn yr ydyn fa tort bleir siachad so a un sy'n ach los a fi mwy agus y ffaith cyndr yn sio am y nadar y dachgar y tîrach fi geisiach lewer i'r tŵper yn dwlchas. Y liantyn i'r echtri ha plantris yr ifin a haring dy Luchd-ealain agus a fan sŵil dy haring rhi ein an y garag Luisaidh gwneidjam fyr y fil yn dh'eileamaid agus mwch o oa prysila Scott a ha ffyriach as y criachan yr ifi cwrsiachad byg anwnia. Sio crynniach Victorianach Tioraidh Ceilp cho bria agus brisg. Ha Tioraidh Ceilp y cemer a chaiach gyda hwle snal an a hasin Agus na dahan has dawn cwtio. Ha, agus a sio Dwi blian i chi. Ie, sio dod asgan yn leir yn diag. Ha rwyd i gan cho iawanta am gytan a chyl? Myr a hat yr y gwrymach mor rhan. Ie, ha mi dwg sy'n cyfeilat yn gian of Airson yn scientific ach gosa se ialain a hawn, se pís ialain gach rwyd. Ag jirig y dres o dy Rùrachd a mi dod o iachan i'r Carraigean mi hyn Airson roich fwr y chwmys sy'n dy Airson. Ach, mae ha mi dod o yen yn y cwys gycerst Feamainn gachu y Glasgow Airson rwyd ag yn oafas a'ch friadnach ein i'r Liusaidh o fam. Hallo, cyfrawsa. O, mi gyma. A mi cyn i'ch gwrdd ag yn y i'r stafel. Rwyd ag yn rysnach rhaid dŵl. A mi dod o iachan i'r Carraigean. Pudding Carraigean y ianaf. Agus ha isym gro clechgig yn Rùrachd. Na rhoig dyn ys biela. Gyda fe siwr? Wel, ti'n ffaith mi is at ie.
Ne bridge fe cialafam. Wel, gabhas fi mi yma. Okay. A mamar bhí clechci go bhaslan seo fat córas líchad bliana coú. Cebar aisagam? Well, runna sin fé lín si gig bhatan. Nuain agamsa. Stóchan nach ís me seo a Lucy bula chast. Hálan tírig tron hárig oes een colm céad ar son deifir gáin torruch na tráthad a chur go féin. Hey. So, this is Tairbheartas, Lucy, and this is home. Yeah, we were never allowed up here when we were wee. See why. Hi. Yeah, but now somebody's got to tar the roof, so that's us. Yeah, they're amazing. Yeah, there's a reason for them. The mid-19th century, there was a kelp factory here, and the ash was used to process iodine, soap, glass, explosives, all sorts of things. But what was left, they used to make up as a kind of paste, and they tarred the felt roofs. Wow. But that's just one use for kelp. I have a very tasty use if you'd like to have a go with me. Okay. Should we go down and find some? Yes, we better have. Any of these I would use and cut, and the beauty of it when you find it growing and happy and healthy is that you can cut a little off the end and leave the kelp to do its thing and continue growing, and we can make lasagna sheets out of it. No way. Yes way, yeah. Agus ar asin art gwyr, ha Lucy a Shelton go and doi staff a chlechci. Give me lasagna with no lasagna sheets. Lasagna without the lasagna. So I've got some dried kelp which I've kind of cut into lasagna-shaped sheets, which we're going to have a completely pastel-less lasagna, which is pretty cool. So that's the broadleaf dock there, raw. So this I previously braided and dried. And so this is the hogweed, common hogweed that we've fried off. It's not a massive amount, but I just thought it might be quite nice to add that. It's got a really lovely, strong flavour. Sprinkle of cheese, and I think we're good to go. Every time, I think it's not going to work. And every time, it's bang on. Is it? Oh, amazing. Hedgerig eentach na gasa ghéanach le torach den chladach agus na dh'aois in Deireadh hulip mír feimiid a gasa chlechci an den deifir gáin tro gríomhachas, upper tocail, áideachas, sláinte. Mar bhíag he lumaláin de stúna magút beámen bí agus cé, zinc, iodine, Airson agus rud is príomsbulaiche hae blasta. Ha me se a fallaf a galig in a Carraigean fiach a bí a kerstacham is on Rùrachd Rùrachd ag jirig a dresio. Agus ma gaitje gyda misúl Cladach láin fiach a bí Traian gus fa mi Muirsgein de Lucy. Cabishin, ha scéil rúna is fi seg trúir. Yn naturis bysyn an son nietrigin, na haadjachan itter heulen, a flaundrische hatjen beo, faskir machgedoenje, ans na hoshenen, na hoiden. Fiach gebysyn nach kujach, a Rùrachd.